Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibie Ahmad Channel. Yuk kita ikut Habibie teman-teman mencari ini teman-teman. Wow, semoga teman-teman sehat ya teman-teman. Pohonnya gede sekali teman-teman. Kita mencari di pohon teman-teman yang banyak nih teman-teman. Wah, yuk kita mau mencari teman-teman. Langsung ketemu nih teman-teman. Ada Marsha sama ondel Betawi, mukanya warna merah teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman, jangan jauh-jauh teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah, di sini ada barongsai teman-teman, warna biru, matanya merah teman-teman. Kita mencarinya banyak bebatuan nih teman-teman. Wah, kita taruh di sini aja teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wah. Di sini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Banyak sekali, ada 3 teman-teman. Wah, kita ambil yang putih sama hitam dulu teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Nah, ungu kelupaan nih teman-teman. Soalnya bawahnya libet, ntar jatuh ke got aja ya teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada wayang Upin sama Upin teman-teman. Wah, ada boneka Upin sama wayang Upin teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita gerakin dulu teman-teman. Bisa goyang-goyang ya teman-teman. Tuh ya. Yuk kita ambil boneka boba nih teman-teman. Wayang Upinnya seru sekali kalau maininnya lucu sekali ya teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah. Di situ ada topeng ondel-ondel muka merah sama hulak nih teman-teman. Wah, ondel muka putih kemana ya teman-teman? Nah, kita ambil pelan-pelan, takut jatuh ke situ teman-teman, ke got nih teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Sepertinya udah banyak ya teman-teman. Banyak sekali nih teman-teman. Wah, masih ada teman-teman. Wow, di sini ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada boneka boba teman-teman. Wow, yang jumbo teman-teman. Wow, di atas pagar nih teman-teman. Wah. Kita ambil teman-teman boneka jumbonya teman-teman. Wah. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.